Pred nami je prva od zadnjih treh in obenem tudi zadnja doma v letošnjem letu. Čeprav je sneg en dan onemogočil treniranje na terenu, je sedaj igralna površina pripravljena za zadnjo tekmo 2018 v Ljudskem vrtu. Odgovara nam je kad je dobar teren i kad god igramo kući, znamo da nas očekuje sigurno dobar teren, tako da nam je drago što je teren i dalje odličan i što nam, kako da kažem, dozvoljava da uspemo da stvorimo tu neku pas igru koju mi želimo i da ostvarimo dobre rezultate. Najboljši strelec med branilci v ligi, letos je s 4 goli že presegel lanski dosežek 3 golov in je obenem tudi najboljši v karieri, se veseli vsakega uspeha, tako svojega kot ekipnega, in se nadeja novih uspešnih zaključkov. Sigurno da je to dobar podatak kako za mene, tako i za ekipu. Opet sa druge strane, drago mi je što ti golovi opet donesu i boljitak ekipi i što, na primjer, olakšam, ne znam, ulazak u utakmicu. Naravno, znači i meni, opet kažem da mi je najbitnije da pobegnem ekipi, tako da sigurno je dobro za samopouzdanje. Ekipa je reprezentančni termin izkoristila najprej za počitek, potem pa za fizično, psihološko in taktično pripravo na finiš prvenstva, ko bodo nabrane točke zelo pomembne. Fokus nam je na te tri zadnje utakmice iz prostog razloga što su jako bitne, što je bitno da se ostane prvi na tabeli i naravno da se prezimi na toj poziciji. Obenem pa si Saša Jukovič želi pozitivnega zaključka pred domačimi navijači, ki so skozi celotno sezono pomemben kamenček v mozaiku uspešne serije. Jeste da ostale su nam tri zadnje utakmice u ovoj polosezoni. Prva naredna nas očekuje sada u subotu sa Krško i mislim da nas očekuje isto tako zahtevna i teška utakmica jer imaju dobru ekipu, s druge strane imaju dobre pojedince, tako da mislim da pred našim navijačima koji će nas zadnji put gledati ove sezone na našem stadionu, koji će nam dati, da kažem, podršku da ostvarimo dobar rezultat i da pobedimo u subotu sada. Maribor Krško v Ljudskem vrtu v soboto ob 5. popoldne.